Pozdrav ljudi, evo nas u još jednom videu. Došla je ova drugi dio ove Ghost Rare kolekcije. Jako je mali, znači ima samo 20 karata, ali sve su high-end stvari i ovaj video će biti kratak, ali sladak. Tako da mogu odmah početi da vidimo što nam donosi ovaj video. Znači to je bio drugi dio ove Ghost Rare kolekcije, sastoji se od Ghost Rare stvari i nekih ovako pimp high-end stvarčica. Ovo je Utopija, ova Starlight, ova special print s ovim znakićima. Zatim imamo Power Tool Dragona, Ghost Rare, sve karte su near mint. Ovo je baš ostao lipe stvari za kraj, jer smo podijelili to u 2 dogovora. Nakon prvog dogovora smo uspjeli, nije izgledalo kao da ćemo se uspjeti dogovoriti za ovo, ali na kraju smo se dogovorili i evo, imamo i taj drugi dio kolekcije, Ancient Fairy Dragon. Ja sam nešto malo prehlađen pa mi glas nije baš najbolji. Shooting Star Dragon First Edition, isto lijepa kartica. Blackwing Dragon First Edition Ghost. Bam, idemo dalje. Rainbow Dragon First Edition. Za Crystal Beast igrač. Evo nam i Dark Magician Girl. First Edition isto. To je ova Ghost from the Past. Print. I evo još jedna skuplja kartica. Mislim da je ono oko 500 eura, 450. Ovaj Dark Magician Ghost isto iz Ghost from the Pasta. First Edition. Onda imamo jednu dosta zanimljivu karticu. Ne samo što je Elemental Hero Wingman First Edition u perfect stanju, nego još i Gold Stamp. Gold Stamp su valjda bile rijeđe, inače je Silver Stamp, koliko znam, ali ova Gold Stamp je rijeđa verzija i skuplja, tako da ovo je onako vjerojatno 500 eura plus karta. Onda imamo all time favorite Black Rose Dragon Ghost Unlimited, koja lipa kartica. Onda imamo drugi all time favorite Stardust Dragon Ghost Unlimited, old school vibes. Onda imamo nešto nove školice, Starlight BRD, koji je iz nekog razloga skuplji od Ghost Rare BRD-a, ali eto. I Stardust Starlight, koji je isto skuplji od Ghost Stardusta. To je za ekipu što voli nove stvari. E sad, nikad nisam imao PSA gradane stvari i druge gradane gluposti, ali eto, u ovoj kolekciji je bilo gradanih stvari, pa idemo proći kroz to. I evo, po prvi put kanalu bit će i 2 Pokemon karte, jer je i to imao, pa eto da se riješi. Imamo PSA 8, Shining Celebi, PSA 8, jako lijepo. Ovo je još u foliji, tako da se ne ošteti kutija. Isto lipa kartica. Nisam ne igram Pokemone i neskupljanih, tako da ako ima neko ko voli Pokemone, nek se slobodno javi, ovog ću se svakako riješiti, ne treba mi. Ima još jedna Pokemon kartica, Shining Steelix, isto lipo izgleda. I on je 9, PSA 9. Isto jako lijepi primjerak. Sve je savršeno s njom, čim je 9. Lip je foil, kao neki ultimate nešto, ne znam. Onda imamo još nekih random stvari gradanih. Ovaj Dark Magician, PCY, 9. Isto jako dobra ocjena. Onda imamo Rainbow Dragona, koji je 7. To je isto near mint karta, ali očito nije savršena. Ne znam što nije savršeno s njom. Nisam baš pratio, možda ovaj kantunić gore desno. Nemam pojma. Izgleda jako, jako dobro. Ali eto, ko to skuplja, bar znaš da je near mint. Iako je 7.
Ovo je potvrda da je Near Mint. Sad imam non-PSA. Dvije, ja mislim. Jedna Elemental Hero Chaos Neos Unlimited. On je 8,5, to je isto onako jebeno. Centering je 9, edgevi 9, corneri 9, surface 7,5, znači ima nekih malo problema na površini, možda i na poleđini površine ako je slučajno malo, ali to su ono sitni detalji koji se jedva vide, pogotovo kad je u ovom pakiranju i to je to, ali Near Mint to Mint karta. Jeben primjerak isto. I to je znači bija Beckett. I ovo je od Card Market gradinga, 8,5 na Elemental Hero Thunder Giant, a to je isto karta koja je Near Mint. First edition je, kaže što, centering 9,5, edgevi 8,5, znači edgevi su mu najveći problem, corneri 9 i surface 8, ukupno 8,5. Isto jako lijep primjera karte, vrhunska kartica. I sad imamo još, možda se vidi spoil, evo pokreću rukom. Nisam još do sad imao price kartu, pa eto da nabavimo i prvu price kartu. Ovo je price karta od pretprošle godine, ako se ne varam. Duel Link Dragon u ovom svom pakiranju. Isto prekrasna kartica. Eto, da i ja imam price kartu. Ne znam, hoću li još prodavati ili neću. Vjerojatno ne za sad. Nek stoji, fora je imati. Eto, to je bilo jako kratko, ali slatko, jer svaka karta je od 100 do 700 eura karata, tako da brzo se nakupi puno novaca. To je to. Znači, ako nešto trebate, slobodno se javite. Nisam siguran da sve prodajem, ali dio stvari sigurno prodajem. I to je to. Video je bio 7 minuta taman. Još jednom pozdrav svima, ako neko ima prodat kakvu kolekciju nek se javi, ako bi neko nešto kupio nek se javi. I to je to, do idućeg puta, pozdrav svima ljudi, uživajte, bog.